Juma ya tariki ikomina ithatũ nĩ ukire mwega nĩ ndĩ nĩ mwĩhoko wakwa atĩ we muthenya waku nĩ wagĩkorwo gũtwarithia wega na nĩ wagĩkorwo kĩmatha gũkũ weekend ĩno na niĩ nĩ ndagĩkorwo ngĩgĩikaria gĩtĩ gĩkĩ nĩgetha ngorwo ngĩgũtwara kaunti ciothe 47 ta ũrĩa andĩki aitũ magĩtũma kana marĩa andĩki aitũ magĩtũma thĩire no mbere ndaya twambe twamũkĩre matemo mamu. Na mamwe wa maria tukuharĩrĩirie nĩ ati mimi naambia wale wananipigia makelele na kunifanyia maandamano, nyinyi tell us whether there is corruption in the judiciary or not. President William Ruto ni acokeirie kiama kia LSK akiuga ati ndakũgũagũa hoka nĩ haro na kuna ungumania rũhonge-inĩ rwa ũcirithania. Famĩrĩ gũtigwo citarĩ na ũikaro kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũthandana gũkũ bũrũri-inĩ. Muombe judges waone kuna wale wa Kenya ambao wanahitaji kuhudumiwa kwa sababu wako na diabetes, wako na hypertension. Minister Susan Nakumicha gũkirĩra igoti-inĩ kũrũa na watho wa ũgima wa mwĩrĩ. Alitoka hapa tarehe 3 hajaonekana hata tujue kwa wapi. Nayo famĩrĩ ĩmwe kuma kaunti-inĩ ya Kajiado kũhe ũteithio gũcaria mwana wao ũrĩa ũkoretwo ũrĩte. Anagĩtĩo kĩnene tikĩra gũkorwo kĩgucia njũng'wa yaku nĩgetha ngorwo ngĩkũmenyithia mau na mangĩ maingĩ na ndĩkandĩkĩru nĩngetĩka wa mbũi wa njaũ mũtambũrũko ũyũ witũ no ũkorwo ũkĩũrĩrĩra kũrĩa mwena wa YouTube arĩ o Mũthingi TV na ningĩ no ũkorwo ũgĩtũtigĩra ndũmĩrĩri yaku mwena wa Facebook arĩ o Mũthingi TV. Na tũkĩrika kĩondo-inĩ gitũ twambie na ici cia mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ augĩte atĩ ndagũkorwo akĩgũagũa na kũrũa na ungumania ũrĩa ũkĩgũmĩire igoti kana igoti rĩa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ. Ruto arĩtio thutha wa kĩama kĩrũgamagĩrĩra mawakiri kĩa LSK gũkorwo magĩtabania mũrũrũngano thutha wa gũkorwo makiuga atĩ bũrũri nĩ wagĩkorwo kana mũtongoria wa bũrũri agĩkorwo akĩingĩrĩra wĩra wao. Ruto arĩtie ũũ arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru mwena wa Naivasha kũrĩa auma kũrugũria tabarĩra cia waki wa nyũmba cia raithi. Naambia wale wananipigia makelele na kunifanyia maandamano, nyinyi tell us whether there is corruption in the judiciary or not. Mĩario ĩno ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto amĩrutĩte arĩ Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru thutha wa kĩama kĩa mawakiri mũthenya wa ira nĩkĩo LSK gũtabania mĩrũrũngano ya kũmũtetia igũrũ rĩa mĩario yake ĩgemaine na kuorota rũhonge rwa magoti gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga atĩ nĩ rũkoretwo rũgĩtabania ungumania itanya-inĩ rĩa kũrũgamia tabarĩra ciake cia ũkũria, akĩranĩra atĩ ndagwĩtĩkĩra kũingĩria guoya nĩ gũthiĩ na mbere na kũhũrana na ungumania na gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wakorwo ũgĩkũra nakĩo kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ kĩahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We must deal firmly, decisively with incompetence, conflict of interest and corruption. Ona thengia wao gũtabania mĩrũrũngano ĩno makĩendekithia gũteo kwa rũhonge rwa magoti bũrũri-inĩ, mawakiri kuma kaunti-inĩ ya Siaya magĩtongorio nĩ mũcirithania mũnene Leonard nĩ aretĩkĩranirie na mĩario ya president akiuga gũtiagĩte acirithania ungumania, president akĩmoria mũgarũ na gũtabania mĩrũrũngano methuthurie o ene. Usifanye maandamano tu bure. We must deal, and I promise we will deal with corruption in the executive, in the judiciary, in the legislature. We will deal with it. Akĩrĩrĩria ciĩgiĩ ũthii wa na mbere mũtongoria wa bũrũri nĩaranĩire kaunti ya Naikuru nĩ kũhũthĩka harĩ gũcerithia hinya mũtheru tanya-inĩ rĩa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na kũrũa na ũgarũrũku wa rĩera, akiuga rĩu aikari a Naikuru marĩrĩhaga thitima ciringi 5 harĩ wati ithaa-inĩ rĩmwe. Na vile vile kama serikali tumegazette ya kwamba hapa stima itapatikana kwa bei ya chini zaidi karibu duniani hapa. Na nĩguo kwĩtana na kũhũrana na wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ, Naikuru ĩgũtuo kaunti ya iganda. Ruto akĩrĩgĩrĩrwo kũheana marũa ma rũtha rwa kũhingũra iganda kũrĩ aigithia matiganĩte arĩa marĩ na kĩoneki gĩa kũigithia bilioni 30, nayo mbeũ njĩthĩ ĩtakũnyihĩra 3,000 magĩtanywo kũgunĩka na mĩeke ya mawĩra. Pata kampuni 6 mpya ambazo zinakuja hapa, nitapatiana certificate yao leo. Hizo kampuni 6
wataegeza hapa karibu bilioni 30 na kuajiri watu zaidi ya 3,000. Adini Hamudingi TV Rakoni Maina wa Mushwe Agatho cia mwanya Maina wa Mushwe ni undu wa riboti yo tugithie na mbere ni ati indo cia mamilioni ma mbeca ni cianagetwo ni mwaki munene uri utumukite thukuru-ini wa secondary ya Nyakoi bagicokia ubunge gia Gusha gukore kaunti-ini ya Githii akwerekanite mwaki utumukite nyumba-ini imwe ya gukoma na kuria etigete arutwo makiria ma 200 matari na indo ciao cia gukomera ona ninge indo ciao cia kuhuthira ino ni ndeto ikiretwo mukode ni county commissioner mundu uragitwo Tom Onjera kuria augite ati uthuthuria wa kuria kana uthuthuria wa kire gicungiririe mwaki uyu no raikorwo githie na mbere kwambikwo. Tumekuja hapa tukiwa ni kamati ya usalama na pia tukiwa na members wa County Disaster Committee na tukiwa na County Director of Education kwa kufuatia hii mkasa moto ambayo imetokea leo asubuhi. Na la kwanza ni kusema pole kwa wanafunzi ambao wamepata mkasa huu na usimamizi wa shule hii. Visa vya moto ukiangalia kuanzia mwaka jana vimekuwa vikiongezeka kila uchao. Na lazima kama County Disaster Committee tuanze kuangalia upya njia gani ambazo tunaweza tukatumia, mikakati gani tunaweza tukatumia ili kuzuia visa kama hivi. Extremely, we are very much troubled with what is happening in Nyakoi. And our request as a sponsor is that the DCI department to do a thorough investigation so that they can come up with a solution on what's happening here. This is not the first time. Ekezo yale tuko nayo ya kwanza ni kwamba tukue na zile fire hydrants katika karibu kila eneo, kila sub county, na pia hizi magari za kuzima moto ziwe tunakuwa na kila gari katika kila sub county, ndio to improve on our response wakati mikasa hii inatokea. Secondly, I want to echo a strong statement that we need a serious reinforcement in the security sector. So, Bwana County Commissioner, I'm requesting through your office we get the security in this school because we don't know what's happening. La muhimu ni kwamba hakuna mtoto ambaye ameumia, hakuna mtoto ambaye ameathirika kupatia kisa hiki. Ile changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba mahali pa kulala ndio mahali tunatafuta, na pia uzuri tena ni kwamba kuna wahisani tayari wamejitokeza na mablangeti na masanduku na mattresses, na kwa hivyo shule itaendelea jinsi ilikuwa imepangiwa. Yangu nashukuru watoto wako hai, na tena mimi ni kama poti member hapa kwa miaka mingi. Tumekaa tumeongea watoto wakae kwa madarasani waendelee kusoma. Tumecharibu tutafute njia ya kuwasaidia kidogo. Kama saa hii nimechiomba, nimenunua blankets 100 nimeleta tayari, na wengine hata kama nimempigia simu tukaongea na yeye, hata yeye anaendelea kuprepare aone kama ni kitu gani atasupport. Kogene ati no aikari anon kopiri goko nikitengera gukore kaunti-ini ya Kajiado ni magwekana ni makorirwo makiraraja anakagwo ni heho thutha wa kiguo kia mai thutha wa mbura ukorwo ikiura hwai wa ira. Aikari aya maugite ati mbura iria raikorirwo ikiura ni raikorirwo ikirehe mai maingi maria maraikorirwo makiingira nyumba-ini ciao noguo ira matiga matari na wikaro. Joseph Wanjao, mimi ni mkaji wa hapa non-Kopil, Gitengera. Ni jikarite kwa ihinda iraihu na ndire ndona mbura teria yurite hwai na irakinya handu nginya iraumiza nginya ona indo cia andu nyingi muno thiini wa nyumba ikaingira mai, mitu yothe igathuka, indo ciothe cia nyumba igathuka, na ndirakinya handu ndiroya ikinya ndirakomborera andu amwe nyumba handu mangikoma utuku umuthi ado hakuhio 10 na kidu. Kaingia kwa nyumba, sasa hatujui vile tutafanya. Malasi imenyeshewa yote, hata niko na mtoto bado ananyonya. Tumepitia ya hangaiko, tunahangaika, hatuna malasi, hatuna usaidizi yoyote, hatuna kitenya hata tunaweza kula.
kulala ni shida bila kitu. Sasa tunaomba usaidizi, mkusaidie. Majina, mimi naitwa Michael Moya Kingo. Mimi ni mkaaji wa Kitengela, sehemu ya Nongopil. Vile naweza sema mvua imenyesha na maji kaja. Sisi tunasema kana kwamba mvua ni baraka, lakini iko na maafa yake. Kwa kuwa ukiangalia kama hii shamba ni shamba ambao ni about 2 acres, imeingia maji. Saa hii ukiniona natoa maragwe kwa maji chini, ndio at least nione kama kuna kitu naweza pata. Ndirahoya aria makite mitaro-ini thirikari irumirire imomore mitaro iyo nyumba icio ciakitwo tondu maĩ maroka maingi makaga gwa guthie makambia gucoka nyumba. Haji wa hii mtaa ya Nonkopil, na tangu 2013 barabara hii ya Namanga Road itengenezwe, drainage zote ziliangalishwa pande hii, na ndio shida yetu kubwa hapa ya maji. Hizo drainage kuangalia huko ndio limetuletea shida huko, hatu kuanga na hii shida mbeleni. Lakini kila baada ya miaka 10 watu wanakuja kutudanganya hapa, wanasiasa wanatudanganya, wanatutengenezea, mara watakuja kuchimba hii mtaro, hakuna mtu anaonekana. Sisi wenyewe tukijitoa tuanze kutengeneza, kila mapua ya serikali inaangalia hapa, inataka kukula hongo hapa. Na tugitikana na icio mwihoko wa kamwana kamwe kuma itura ria Got Ongiero Asembo wale ya irathiro agikorima na wararia ndoga wa kuigira cukuru-ini wa Alliance thutha wako kwĩmathĩra Max magana manama igire ni ukoretwo ukiyukio oni thutha wandu a wendi mwega gukorwo makiingira na gukorwo magitikira ati gukorwo makimarihika kana gukorwo makimurihira bithi ya cukuru no ya secondary. Akamwana gaka kaugite ati ni karakwĩtikana ni karakoretwo gagikua ngoro no endere kare na mwihoko wa guthoma ringi. Birobedo mondisore akoni birobedo motielore giki Yesu tielore gima Yesu timana. Ni bosi ya gukungũĩra ũhotani mũnene wa kamwana gaka ka Vinomodi na karia kĩgwatĩire Max magana mana kĩraini-inĩ gĩa KCSE kĩa mwaka wa 2023 iria irakahotithirie gwĩtwo thukuru wa kĩbũrũri wa Alliance. Adiera birobedo mondisore giki Yesu ndisore. Kwa jina naitwa Dominic Ukuhuka. Sasa nashukuru Mungu mwenye amefanyia mtoto kupita mtihani. Nimeshukuru Mungu sana. Nani ũhotani ũrĩa ũkĩte na guoya na kĩagago kĩnene kũrĩ famĩlĩ ya kamwana gaka, kuona atĩ mawario ũrĩa mangĩka nĩguo gũkaingĩria thukuru ũyũ, kuona atĩ hinya wa kĩmbeca ona matirĩ. Naitwa Alliance School. Sasa ndio tulikuwa tunakumbuka ati tutafanyaje. Kizuri Mungu ametufanyia vyema, mpaka engineer amepata mtoto, akachukua mtoto, sasa naenda nayo mpaka shuleni. Mr. Engineer Godfrey Ongo for helping us in this performance for the guy. Nĩtondũ mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia kĩha kĩao nĩ kĩgarũrũkĩte na gũtuĩka gĩkeno thutha wa mũndũ wa wendi mwega kwĩyumĩria na kwĩheana gũkarũgamĩrĩra kĩmathomo. My name is George Ohala. I'm the PA of Ungumania Primary School. Let me take this opportunity to thank Engineer Godfrey for having taken this boy who has scored higher marks at Ungumania Primary School. Friongo Tieno. I'm the founder and chairman of Ungumania Foundation. On behalf of the entire foundation, our sponsors, our donors, and our patron, this is a great day. I got this case through my friends Alvaro and Stephen Gura. Nĩ ndeto ĩrĩa aciari ako Catherine Otieno na Dominic Onduru maruhĩirie makiuga atĩ nĩ mariũkĩirie mwĩhoko wa mwana wao gũtuĩka kĩrĩa atũrĩte erirĩirie. Ndeto ĩrĩa mwarimũ wako cukuru-inĩ wa mũthingi wa Ungumania Primary augĩte atĩ nĩ ya kuonania maũndũ manene, rĩu magathingata kwaga gũka masomo. Madam Maureen Amolo, a teacher from Ungumania Primary School. Today I'm so happy and so proud as we witness our child being taken to the Alliance High School, Tonal School in Nairobi. We thank God above all for this chance that He has given him. Calvin has been a very disciplined and bright pupil since the time we knew him. What I can tell you that you just go on. You don't relax when you go there. Just work hard according to the background you are coming from.
Kuringana na Godfrey Otieno, thĩinĩ wa arĩa mekinyĩtie kũnyitanĩra harĩ gũteithĩrĩria maugĩte ma gũtigĩrĩra Calvin nĩakinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa gũtuĩka mũrutani wa yunivasĩtĩ. We came here, we did a background check, and as you can see from this environment that this boy is more than needy. Therefore, we are promising the community that we will work with him, we will mentor him, we will pay his school fees, we will do his shopping, and above all, I do not deserve any credit for this. It is a teamwork. Nao atongoria ngũrani kuma mohoro wa thirikari nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra rũhonge rwa ũcirithania anĩkĩrĩa maugĩte nĩ kũhotomia tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia thirikari marĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga mathiko-inĩ ma mwarĩ wa nyina na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mĩrĩ Mũthoni. Minister wa ũgitĩri kana minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Kũmĩnja augĩte atĩ nĩ magũtigĩrĩra atĩ Akenya othe makorwo makĩamũkĩra motungata ta ũrĩa magĩrĩire. Unataka tuendelee na hiyo mpango ama tuache? Tuendelee. Lakini yule mtu ambaye nilisema ambaye yeye ako na comprehensive insurance ako kotini amesema hiyo maneno si mzuri. Najua leo nimewaelimisha, usiku wa leo najua kuna wale mtaniombea. Na muombee judges. Waone kuna wale wa Kenya ambao wanahitaji kuhudumiwa kwa sababu wako na diabetes, wako na hypertension, wako na cancer na hawana pesa ya kulipa. Muombee judges hiyo kesi itolewe. And I want to commit to you Kenyans. Nimesema nahitaji wiki ngapi? 2. Ngapi? Kesi ikitoka kotini, mungojee tu wiki 2, hiyo maneno yote tutakuwa tumeanzisha. Katika hizi sheria mpya, jambo la 3 ni kwamba hawa community health pronouncers wakija kwa nyumba yako haulipi chochote. Wewe ukienda katika dispensary ambayo tunaita level 2, hatutarajia kwamba utalipa kitu chochote. Wewe ukienda katika health center ambayo tunaita level 3, hatutarajia kwamba utalipa kitu chochote kwa sababu serikali imeweka mipangilio. So you can imagine somebody goes to court to stop Kenyans from benefiting from that. So huyo anastahili maombi. Na hiyo maombi mimi nitaomba your lordship. Wewe ndio ufanye. Kwa sababu yangu inaweza kuwa ni dhaifu. Lakini nyinyi wakuu ambao mmeketi upande huu mkifanya hayo maombi, najua Mungu aliye mbinguni atatusikia. Because mimi kama wizara na wale mmeona hapo wakisimama, tuko tayari kufanyia Wakenya kazi. Na riboti yo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ĩrakorwo gĩtuĩka kanya gaitũ ka mbere ga gũkorwo tũgĩikĩria ndakorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ nĩ tũracokereria no mangĩ maingĩ. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Sekemenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩonie Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema.
What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa, uoga na lala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu huko wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Master Chef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Ebins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere guikara guku kwa Muthingi TV amayari mohoro ma hwaini na tugicoka kiondo-ini gitu ni ati family imwe kuma mwena wa kana kuma itura aria majengo tauni-ini ya Kajiado riu iraikirikana ni raikorwo igikara na kiagago ni thutha wa mwana wao wa muiretu uri kana uria ukiona kuru wa miaka 13 kura na njira ya kiriga kuringana na aciari a mwana uyu uria uikaine ta Lavi na teno maugite aumire kwa mucii muthu wa tariki 3 mweri uyu wa Januari na igeria ria gwathana nake ritirikana ritire riraciara matunda. Ndio mtoto wangu amepotea. Anaitwa Lavina Tieno, ni mtoto wa shule. Alitoka hapa tarehe 3, hajaonekana, hata tujue kwa wapi. Hata kulala silali. Juu nafikiria mtoto wangu ako wapi. Hata kukula skuli, naomba tu mtu ameona mtoto wangu anipigie simu ama pigie polisi. Mimi ndio baba mtoto mwenye amepotea, anaitwa Lavin. Alikuwa form 1, alikuwa huu mwaka ajoin form 2. Alipotea last week ambapo ni tarehe 3 akiwa amevaa jumper ya green juu, ameshuka nywele laini long na amevaa Crocs. Kwa hivyo naomba yeyote ana taarifa kuhusu yule mtoto apige ripoti kituoni ndio tuweze kumpata mtoto wetu aendelee na masomo. Na ana miaka 13. Nala kusema mimi naomba tu arudi aende shule. Haya, tugaitanya ati family yo ni gukura gicokererio ni mwana ucio wao. Tugithie na mbere ni ati mubunge wa Mwea Mere Maigi ni atetetie ruhonge rwa nia ni undu wa kwaga kurutithia wira mbeca iria arimi a mucere matinagio. Amwe akiuga ati mbeca ici ciagiriirwo gukora githondeka mabara na gukora igitungatira muingi wa kaunti ino ya Kirinyaga no indi ruhonge ruru rutikoretwo rugwika uguo handu-ini ha miaka mingi ta uria mwandiki witu Wambui wa Maina aratariria. Mubunge wa Mwea Mere Maigi ni atetetie ruhonge rwa urimi bururi-ini ni ruo National Irrigation Authority Management ni uria ugite ruhonge ruru ni ruregete kuruta kimanjika kia milioni 140 iria cietagio arimi a mucere iri ta igoti kuona arimi a mucere mariaga ciringi 3,000 handu-ini ha eka imwe kuri ruhonge rwa nia. National Irrigation Authority kiuria kiu ni ndororitie bunge tondu nima murimi wa Mwea aturite avinyiriirio ni andu metagwo National Irrigation Authority ugakoragwo ati ni turariva mbeca urariva 3,000 eka niketha ukurie mucere
na nigethogie na mucoka ni urariva ngiri ingi imwe guku kuna over 35,000 acres ona ngika mathabu ona ngikorwo toy mathabu ri irakuve 100 minimum 140 million. Ona thengia wa gutinia arimi mbeca ici ciothe mabarabara ma kuingira Mwea ni mathuku o uma na ota uria Mĩrĩ aratariria augite mbeca ici ciagiriirwo gutumika guthondeka indo cia muingi no ti kwanangwo kana kungumio na matirenda kuthondeka barabara na matikwenda kurio ciuria ukarigwa atiriri kai matwikire ni mau ati no matikwenda kurio ciuria no menda kungania mbeca makongania. Ona gukiri ogwo Mĩrĩ ni oritie nia gucokia kiuria ya kuria matwaraga mbeca wana murimi atinio 3,000 kuona kwa miaka mingi gutire ukuria wonekanite guku. Mĩrĩ akiuga no anga hindi ya Kibaki ndenda kumenya mbeca iria ciunganagio atia kana ni gukoragwo na structures cia kungania mbeca icio kana waveana ngiri ciakwa 3 ukandikwo kabuku-ini bandu na ndukumenya kuria ciathie na mbeca icio ni atia ciikaga tondu nie riria njirigite kuona tunaro Mwea tukithondeko kana drain cikian block guku tunaro tukidiciotwo kwa rividi ya Kibaki ngakirigwo miaka eno ingi yothe kai kwathire atia mbeca ici turutaga ri ni ciikagwo mathabu article 10 ya constitution ri yugaga no nginya mundu akorwo accountable teguo. Hihi ndumiriri ya Mĩrĩ ni iriku kuri arimi a Mwea institution igukugwa kwa constituency ritegukorwo ngi oversight na no amount of intimidation igutuma ndikarute wira wakwa tondu mwathurire thie bunge 1 nga oversight ngagiriririe indo cia nyuko iyo na kuthondeka mawatho na kumurepresent noguo no andu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina. No arutwo 58 kuma Maura gukuri kaunti-ini ya Marsabit na Samburu ni matanyitwo kugunikana kigina kia kumahura njeki hari mathomo ni kurumirira kurugorio kwa kigina gitambukanite ta Kenya Drylands Education Fund ni hindi ya mihango ino kuria ikinyete rugitkana arutwo aya magukorwo magithie na mbere kuigira kana gukorwo cukuru-ini thutha gukorwo makirihirwo ofithi yao. Student with disability ambaye tuna sponsor na scholarship kila miaka na wanafunzi kutoka jamii ambao wajiwezi na kuhakikisha kwamba watoto kutoka jamii ya wafugaji wanapata nafasi ya kupata elimu. Ni muhimu Kenya mzima ijue kuwa wafugaji wako tayari ku embrace education na hawa wanafunzi watakuwa the future leaders ya watu wetu. Tunahitaji watu kutoka different professionals ambao ni local na hii itatupatia sisi nafasi. Na pia itasaidia jamii zetu ziweze kutoka hali ambaye ni ngumu, umaskini na kuweza kujimudu. So sisi kama shirika kwanza kabisa ni kuhakikisha kama mtoto maskini kutoka jimbo hili hawezi hangaika. Tunafanya kiasi tunaweza na tumewachukua 58 leo na kila miaka tunafanya hivyo. Kuna wengine wako university na tuendelea kuwasaidia jamii ya wafugaji. Furaha kubwa kwa sababu leo hapa tumejumuika ward nzima ya Laisamis na viongozi wote wa hii ward pamoja na county wakiongozwa na DCC hapa kuja kusherehekea kazi nzuri ambayo imefanywa na KDF kuweza kuzindua scholarship ama ufadhili wa masomo ya wanafunzi ambao wametoka katika sehemu zote za county hii ya Marsabit, lakini kwa wingi zaidi sehemu hii ya eneo bunge la Laisamis kuanzia hapa Merile mpaka sehemu inaitwa Moite ambayo iko upande ule wa Loyangalani. KDF tuongoza na ndugu yetu Ukura. Ukiona wanafunzi ambaye wana sponsor ndio kutoka karibu kila bahadi. Wale wasasi leo wamekuja kukutana hapa kutoka different locations ama different wards. Nafikiri imeleta amani katika hii ward na kila county yetu, na hii county yetu. No abunge kana ajumbe kuma kaunti-ini ya Kakamega ni makomithitie giko kia mubunge wa Mumias Peter Salasia ni thutha wake gutharikira MCA wa kuma wadi ya Mahola isonga guku ari kaunti-ini ino ya Kakamega. Ajumbe aya maugite ati no nginya Salasia akorwo akiramu kana akorwo akionania njira njega ari ta mubunge na ningi no nginya akorwo akiherera MCA uyu.
we must call on the police to arrest PK Salasia immediately. And if the police don't arrest Salasia, we are not going to wait until Walunya is dead again for us to start marching, for us to start protesting. We are going to call for protest until this act is brought to book, until PK Salasia is arrested. Mr. President, kindly act with speed. Empower MCS. Give MCS enough security. We represent people. We are close to the people on the ground. That is why Honorable Walunya was unable to protect himself yesterday. Honorable PK lands on him with blows and slaps. He tries to run away. He lands in the hands of his bodyguards. You know, even if you are a bodyguard to an MP, protect any other leader who is also present there. Not that you are protecting an MP fighting the other leader who has been fought by that particular MP. Mumias East people feel like maybe Honorable Ben Washiali should go back and start acting as early as now to bring order in Mumias East constituency. Otherwise, it is not good, it is not better, and it's going to be worse. We need to come to order and proclaim better leadership, skills, and style in the entire Kakamega County. Haya, na kemo buge Peter Salasia akorirwo kiuga niguo ko arainagia. MCO Sharai korake hetoka ndikio wani waku hari abuge aya kana beo jethe makire bugeine ni uriko koroke araniria na ithwe kore mwana wa Facebook ari Muthingi TV na tugethie na mbere nake governor wa county no ya Kakamega Fernandes Barasa mari na mubuge Titus Kamara ni monetie thirikari gukorwo ikirekereria akigena kia NGCDF akore maugete ati besha iria ikare kana iria ikomete ni makiria ma bilioni 52. I want to appeal to the national government. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha katika Council of Governors, I want to appeal to the National Treasury. Please, can you release the monies owed to the counties? According to the PFM Act, we are supposed to be receiving all the disbursements by 15th of every month. That is a matter that is already in the PFM Act. Hakuna haja kila wakati tunachelewa kulipa wafanyakazi, tunachelewa kulipa madaktari wetu, tunachelewa kununua madawa kwa ECD because of the National Treasury. It is only possible if the Treasury will quit their cat and mouse games with us. We are Kenyans, we pay taxes, and we are not beggars. We cannot beg and bootlick the treasury to get what belongs to us. I want to call upon the National Treasury to release close to 52 billion Kenya shillings, which is owed to our 47 counties, so that we can facilitate mambo ya maendeleo hapo ugatuzini, kwa sababu jambo ambalo tumefanya leo, unless we get money from the National Treasury being released on time, we cannot deliver on these projects. That is my message to the National Treasury, na mimi najua the CS ambaye anashughulika na mambo hayo, Professor Njuguna Ndung'u, amesikia. Na ripoti ya kuma kore kaunti-ini ya Kakamega niyo iraikoro gitwekanya kagiga ukoro tugeikiria ndokoro githikora ikuona ati gucokereria ginya kore iharo-ini na kugomenyithia ciana cia atumia cirakigarika tabe tuikirie ni turacokereria. Pasta, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene
Thigusi ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ni password yekiraga maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamaki o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gwikara guku mucii wa Muthingi TV. Atwakwira ni thengio muno ni unyitaniri waku na riu na gitio kire ni njitikiria ngoro gigutwara nginya kuria iharo-ini na kuogomenyithie uria ciana cia atumia cirakigarika na timu ya bururi ya Shujaa 7 ario timu ehutagia mbĩtĩka cia gonyakana nicio rugby ni matirikitie kwigwatira atigiti wa kuingira ikereka-ini ria quarter finals mbĩtĩka-ini cia HSBC bururi-ini wa Dubai ona thutha wao ukorwo makihota timu ya Germany na point 24 hari 10 na ningi timu ya Lionesses ario timu ya Nyarari makorwo makihota timu ya bururi-ini wa Mexico na point 40 kwa noti. Na tugetikana na isha timu ya Darajani Gogo ni mathire kabati kwa gifugo kana ni makorirwo makiuma draw ya ifugo na timu ya Kibera Black Stars ikereka-ini ria 16 mbĩtĩka-ini cia National Super League aricio mbĩtĩka cia daraca ya kere guku bururi-ini na timu ya Mathare United makorwo makihotana na bao 2 kwa noti kuria timu ya kana makorwo magicemania na timu ya Silbert na timu ya Mlembe United makorwo makihota kirabu kia Migori Youth na bao 2 kwa noti. I think we played well, even though there were issues to do with the weather. We didn't have all our week training, but I think we did well. It was an end-to-end attack. I think in terms of display, we also did well. So I think we missed quite a number of chances. I think we should have carried the day. But our opponents also played a nice game. So I think we didn't let our people down because I think they've seen how football is played down there. I believe it's going to be more explosive because I know and I think people are getting back to the market. You know, it's open, the window is open. So we really need to check on the players that are leaving us and the players that we are going to replace with. And I think it's a time that we also need to be very, very keen in regards to the players coming in because like we lost Brian Odhiambo, Labile, and again we are losing
Amunike, our attacker. So I think it's an area that we really need to watch out, because if you don't have good attackers, if you don't have good midfielders, if you don't have good defenders, then you'll not contest. But we are still contenders. We still believe that come second leg, we'll be able to pull surprises. Both teams zimecheza game poa, although kunakuwa na challenges kidogo, but anyway tumemiss chances mingi na wao pia wamemiss chances, but we are fighting back, although watu wangu walitoka wakati bado tunacheza league na window ja open. Naona sasa hapo ndio ameniletea main key midfielder, offensive wangu akatoka, central defender wangu akatoka, main players walitoka. That's why tumenini kidogo, but we are coming up. Anashia betekana nego ko furori arisho beteka sha FKFPL muthenya wa kana weekend ino nisho koro ikigirara odine ya 18 kure muthenya wa rocio maondo magaikara githenda gike team akana kirafu ya City Stars makoro makingethanira kirafu kya Posta Rangers nzeye shuga matogana na team ya Shabana Mohoro Youth magakoro makinyitana na team ya FC Leopards. Ulinzi Stars makoro maikobana na kirafu kya KCB Bidco makoro makihakana na kirafu kya Police FC. Tusker kana Batoto Bamvinyo makoro magitogana team ya Batoto Bamungu Sofapaka. No Muranga Seals makoro makingethanira na team ya Talanta. Haya, azagadia na baraturoge mere matatu ginya kore ya gitaro-ini kia Ruraya na kuwa maondo maretu gikora tukirora arebeteka cia English Premier League kana nebeteka cia kore mwena wa Ngeretha na kuwa maondo makoma gikara githemba gike muthenya wa rucio team ya Aston Villa makoma makingethanira na team ya kana makoma makingethanira na team na kio kirafu kia Manchester United makoma makinyitoga ni team ya Tottenham. Haya, daikoro gikiro kirafu kia Everton ni maikoro magitogana na kirafu kia Aston Villa. Mudo gwitwo Oscar kwa Kenya ndikira maondo make. Haya, na kumako kana beteka ishira cia English Premier League ni cia iraikoro gitwekirira gaturu Mohoro Hwai-Ini wa omothi gatho cia mwanya. Nurereri waku kumariria gukiira nginya thaici na ni ngatho muno ni unyitireri waku tukwiraga tutingireho utariho ucokeria ngatho ningi ngatho cia mwanya kuri andiki aitu arethe magitinda makihanga account ciothe hando cia ruma nigetha makorwo magitumenyithia na kuo gukihana atia. Haya, mundu wetwo Aizo no makindo gigitwo graphics na mundu wetwo Paris no kiuma kindo gigitwo directing mundu wetwo Murugi Job akora gitigirira ati ni twahaririria riboti iyo na njira njiganiru nie na nie getika wa boy wa Jao atucemanie kiumia giokete na nginyagia hindi iyo Ngai wa muoyo akwende akũige na akũrathime no ririkane ati we wa bata Raria Mwaki.